روجباش تماشاوانên hêja em bi bernameyeke taybet li pêşberî we ne ji xwe bernameya me ya taybet jî derbarê êrişên dewleta Tirk da girker yên li dijî herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriye ku di demên dawiyê de êriş gelekî zêde bûne. Ji xwe doh bi şev êriş nehatin rawestandin heta derengî şevê jî û heta şeveqa îroj jî êrişên dewleta Tirk da girker li dijî herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriye gelekî zêde bûn. Cihên xizmetguzariyê bi taybet hatin hedef girtin. Dewleta Tirk vêyekê van êrîşan weke mafekî rewaş xwe re dibîne. Îroj di çarçoveya bernameya me de em ê bi rengên cuda vê mijarê nîqaş bikin ji xwe di çarçoveyên hiqûqî de em ê nas bikin her wekî din wateya hedefgirtina binasaziyên herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriye em ê parve bikin her wekî din dwarê meydanî de jî nûçekanê me amade ye û di gelek aliyan de em ê bore van mijaran şîrove bikin. Di destpêkê de jî ji xwe em ê bernameya xwe ya taybet bi nûçekanê xwe serkeft Hesên ji qadê wê tevlî bibe. Serkeft Rojbaş dema te baş be ji xwe nihat li nava qadên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê bi me re parve bike serkeft rewşa herî dawî ya herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriye ber bi ku deverê ve çûne êrîş li ku deverê pêk hatin agahiyên berfireh te komî ser hevkirine bi temaşevanan re ragihîne. Kerem bik serkeft. بله جیان روز باش بوده و جبوت هواهی تماشاوانین روزاوا تیوی افسر روزن دولت ترک آدا گرکرو چته سر بویوا با آوای کی گله کی دشوار ایریشی هرمین باکور و روزلات سوریه که بتایبتی جیان دولت ترک آدا گرکر دوان ایرشن خواده ام ببیجن بنسازی هرم چاپکانی دبار یا خلق هرم تو باراند که جیان شوام جا آگاهی هری داویه دست بکن مجبورا ام ببیج بو تماشاوانین خو مگلک آگاهی درباره ایرشن دولت ترکیه ندیجی باکور و روزلات سوریه دا دست بکنه جیان اگر ام جباجار کوبان دا دست بکن به تایبتی ده دا مجمرین ده به شف ده بالافرین به مروفو ده همان دمه دا بالافرین شرعین دولت ترک نخوشخانه کووید 19 واتن نخوشخانه کرونا یال باجار کوبانی بمباران کردن همان دمه دا دارستان باجار کوبانیش به دجواری هات بمباران کردن کو اوجی ام ببیجن د کوید چارچوبه سوجن قرکرنا خازایی ده همان دمه دا تا خانیا کردان کو او تاخجی به تایبتی لروجلات باجار کوبانی کوجیان او تاخجی به دجواری هاتی بمباران کردن ده همان دمه دا کارگه ها چمنتو کو اوجی لباشور روجاوای باجار کوبانی کوه دولت ترک دا گرکر ام ببیجن به دجواری او کارگه جی بمباران کریه به ویه که جیان ام دبینن کو دولت ترک دا گرکر زیادتر بنسازی هرمه چافکانیا دبار یا زیادتری 5 میلیون ولاتین باکور و روجلات سوریه دکه هدف ایجار ام بین سر نافچه دیر که جی بتایبتی ام ببیجن ستاسیون آویا گلگند خانه سره یا گریدای نافچه دیر که دکه او ستاسیون آویجی به دجواری هاتیه بمباران کردن و لگوری آگاهین که مبدأ خستنه ده انجام ده او ستاسیون آوی جکار در کت یجبر بمباران دجوار ده همه ده چای عاموده‌جی دپوی گنم اوجی به دجواری هاتن بمباران کردن و ده انجام ده دپوی گنم یا ام ببیجن کل روجهلات نافچای عاموده که او دپوجی خدمت در کتیه به یکم دیبینن کو دولت ترک دا کرد بنسازی هرم چافکانی دبار یا زیاتری 5 میلیون ولاتین باکور و روجلات سوریه کل سروان چافکانیان دجین به آوای که راست و بارانو بمباران دکه ده همان دمه دا سویلین هرم جگلکی ام ببیجن به دجواری ایرشی سویلین باکور و روجلات سوریه دکه شوال لگوری آگاهین هری داویین که هزین اولکاری هندرین بلاف کرنه ده انجام ایرشین دولت ترک دا کرده 8 ولاتین باکور و روجلات سوریه جکوبانی دا بگره حتی بنافچه دیره که ده انجام ده 8 ولاتین باکور و روجلات سوریه شهید بونه و ام ببیجن ده همان دمه ده 6 اندام هزین اولکاری هندرینجی او جی ده انجام بمباران دولت ترک دا کرده شهید بونه جیان جبلی او آگاهین و مگوتنی لعالیه چلاغا لعالیه تربیسپیه دی سال عالیه زرگان دیسال گونوارن کوبانه دیسال آلیین شهبال نافچه شیراوج ببیجن شیه یعنی عفرینه دیسا دولت ترک آدا گرکر به دجواری ام ببیجن او دبر و وکه که مگوتی به تایبتی نسازیا هرمین باکور و روجلات سوریه به دجواری تو باران و بمباران کرد شوال گوری داویانی هری داویه کناوند راگهاندون و چپمنیه یا هزین سوریه دموکراتیک کوان
بله. ببیجن هیزن سوریا دموکراتیک د چارچوبه مافه پاراستنا روادا برسوا رشن آگاهی دانه و ام ببیجن انجام چالاکی هیزن سوریا دموکراتیک دا لگوری آگاهی انکو ناوند راکاندنه یا قصد بلاف کرنه د انجام اوان چالاکیان دا به دهان چتین دولت ترک آداگر کر آتنه کشتن و شخواه و هیزن سوریا دموکراتیک ام ببیجن دوان کلیین پیشی مداجی آگاهی زیادتر جرای گشتی را گینه نها روش بگشتی لقاده بوی آوایه حتی وان کلیان جی دیسا ام ببیجن تو باران دولت ترکا دا گرکر لدیجی هرمین باکور و روجلات سوریه به دجواری دوام دکن حتی نها دا گرکریه ایرشن خواه رانا وستاندنه افسه روجن دولت ترکا دا گرکر ایرشن دجوار لدیجی روجاوا و لدیجی باکور و روجلات سوریه پیک دینه جیان از خازم بتایبت بالا بکشینم سر پیام خلق هرمه خلق هرمه تکز کن کو اول دورا پروژه ریوبریا خسر و دورا پاریزوان رومت کوم ببینو حتی داوی او اف پروژه ریوبریا خسر کو ام ببیجن بخونه زیادتری 13000 زارو کو کچو کرن و اخی کو هاتی اساس کرن اول دورا و پروژه کوم ببینو حتی داوی او پروژه ریوبریا خسر ماینده بکن اول دورا و ببین خلق و تجاری لهمبری ایرشن دولت ترکا دا گرکر سری نتاوینن بلجیان گلک سپاس نوچگان ما سرکفت حسین تشقادیج میدان تفلی برنامه ما یا تایبت بو گلک سپاس بو وان آگاهیان تماشاوان ما خستن چارچوبه که گلکی برفرهده سپاس سرکفت تماشاوان ما وکو ریحوالی ما سرکفت نوچه آماده کربون و رو شهری داویجی شوپاند بو به ویرنگی روش هاتی شوپاندن کو قصده د چارچوبه مافی پاراستنا روا ده بر سوا ایریشن داگرکریه دایه رو شهری داوی هرمین باکور و روشلات سوریه هات پاروکرن ام بینن زمان لکوبانه بالافرین شر ام بیجن جهن خدمت گزاری هدف گرتیه و باجار کوبانه بخوشی دو هات بو هدف گرتن و ده انجام ده بیژن خوشخانه کرونای به تمامی خدمت درکتیه روشا ویده وره قط نباشه هر وکی دن دارستان باجار کوبانجی هاتن هدف گرتن لگوری کو نوچگان ما پار وکر و لگوری کو آنی زمان جی کانیا کردان جی هاتیه هدف گرتن کارگاه ها چمنتو انبالا خوب دینه تماشاوان ما نه جهن لشکری تنه ین باکور و روشلات سوریه تنه هدف گرتن جهن کو سویل کاردکن تنه هدف گرتن اویکتوی کو دولت تر قد فرقنا خناف برا جهن لشکری و جهن سیویل شخواها کان فیدان وزیر کار درو یه دولت ترکا داگر کر دداخویانی خود گوتو بو کو او جهن خدمت گزاری بکه هدف لبلی قصد هر دم آماده وان برسوا وان ایریشان بده لدیرک کوبانه ام بین زمان لسرانسری هرم بتواهی قامشلو عمود جهن خدمت گزاری هاتنه هدف گرتن چلاغات ربسپیه نافچه انگردای کانتون باکور و روشلات سوریه هاتن هدف گرتن لبلی وینا گلجی او کو بردوام گل دبیجن امیل سر آخا خو بمینن تماشاوان ما مهین آگاهیان برفرهتر لسر باجار کوبانه بتایبت امین ناس بکن هفسروک کانتونا کوبانه برز مصطفى ایتو به ریاسکایب بشداری برنامه ما تایبت دبه برز مصطفى دما باش به باش بله برز مصطفى تمر پار و بکار و شاهری داویا باجار کوبانه چیه ببرفرهی تجمر بحث بکه شخواهون لوی دورینه دو ایریشن ببورین ایریشن گلکی دجوار پیکاتن کرم بک برز مصطفى دسبيك دريا تلفزيون ورا ام سرساغي جحموم والباط المين شهيد ايكو سرانسي روجابو باكوري سوريا دباچ الروجين درباس ويدا جيانا خا دستان وشهيد كتن هم ببيرتينن وبجنا خال عنبر وعند توين وام سرساغي جحمو روجابو باكوري سوريا ام دخازن وشفاين عاجل ام جبرين دار غازن بله براستيني وكي وجي اني سر زبان اف چند روجن نبس الكوباني تنه لسرانسري روجابو باكوري سوريا وبتايبت لسر سينور خطا سينور قالي روجابا وقالي روجابا باكوري سوريا تي هدف كرنج آلي دولة تركيا دا براستيني ابايا نتشكي تصادفه يعني اب ايرش دبي وقتي دا ودبي زماني دا اب نتشكي تصادفه ام قانون قالك آلي بتشتين ديرو كي دا جيريدن بنهي كومبلا نهي جوت ما هي دا جيريدن هر وها بديك تشونا داعش
بتكشونا داعش الحرم روجافا وباكوري سوري وهر هو اب بلان نوانا هانا بقريش وجمار هري داويه لدير زوري خاصكو ارامي و ارامياك وهي تيك ببه وشراد نافري جالاندا خورت بکه اب ایریشن کو ایرو تینا کرن نتشکی تصادفیه و از کارم بیجی بیجم جه دسپیکا 2013 و حتی روجا ایریشن دولتا ترکیه و هوالبنده و تجاری لسر روجاوا و باکوری سوریه ناتی سکراندنه هر وها بحر قونا که برنگه کی بله دیسا بالي خابيدن اب ايريشن كنتينا كرن ايريشن بناسازيا جياني اكو قالي هريمي جيان دكه ودغازي حمو جيانا وان تبله هفدبكه آلي جين كهرباء جين چمنتو جين آب جين خستخانه بطايبت خستخانه كو ودكابن قزمتا نخوشان هدف دقرا اباياجي دخازي دولة تركيا ارمانجا خويا كمين دخازي قلي هرمي ديموغرافيا قلي هرمي بقهرة وجبروي هاويكو جيانك نورمال قلي هرمي كانبه جيان بك جبر بي هاويجي براستيني ايرو چند روجن لسرانسري سينوري كانتونا كوبانية جزور مغارضة بقرا وحتى كانتونا غريسبي ايريش هناتن راوستاندن دهو ايباري بايدنا هريداوية دهو ايباري وشي وكيكو نوچكاني واني سر زمان ببلافرين شر ايريش هاتن كرن لسر جين چيمنتو لجي سر خستخانه باجار کوبانی ها جبروی آویجی براستینی وکی گله مو تبکیا گله هرم لفیدر که مساجا گله هرم لفیدر که ایکو دولت ترکیه و هوالبنده و تجاری دفج آخا خوی دیروکی و بران ندن و تجاری نکبن پیلان هانکو دولت ترکیه دخازه کو بسرکه بدوی دا دولت ترکیه دهالی خوی دخازه پرسکره که خوی نهندرین پرسکره که خوی جواکی پرسکره که خوی سیاسی پرسکره که خوی آبوری تنگاویا کو دولت ترکیه و هوالبنده و کته که اب قوناغ این کو در باسکوی نکانه چاره سریه چه بکه جبر بی آویجی پرسکره که خوی نهندرین د بن گلک بهانه دا دخازه درباسی دربا بکه براستینی آلیا کی دن ام بین سر زمان اب ایریشن کو هوانه برنگه کی هوانه ایدنا سوجن شرجی درباس کرنه ایدنا لپیش چاوه حموم روباهیه ام دزانم به طایبت روجاوا و باکور سوریه يعني يك هدف ويك ارمانجا خال هامبر ترورا جهاني بگشتي وجبوي پاراستنا مروبايي تبايي بپارزه وبتايبت كوباني مديت يعني ايرو بيدنگيا هيزن كو هي الهرم بتايبتي برز مصطفى ببورين زيغوتنات الفيدر يقط بكم بله برز مصطفى شخوات بحثا بنصازية هرمي كر هر وكيدين تبحثا امبيجن هيزن ناف دولتيين كل ناف هرمي هنا بتايبت ام بحثا امريكا وروسيا يبكن شخوا بريا دمك ام بين زمان لنزي بارجها كامريكاي بالافريك بمروفا دولتا ترك دغاريا ودا انجام ده هزن امريكي و بالافري خستن جبوتش جبركو نزي بارجهن ويبو جبوتش حطانها امريكاي بدنگه د چارشوفيا داخياني اندرنا كذا برز مصطفى شخوا وكا هزكا غرانتورا لهرمن باكور روجلات سوريا لغوري الهفكرنا صالا 2019 كود في او نهلا في ايريش بيكورن بله فرصه خو كان في دوباره بكي جبركو تام بله برز مصطفى بله برز مصطفى من جود هزن ناف دولتي لنافا هرمن باكور روجلات سوريا هنا شخوا ازبين زمان
لگوری الهفکرنا سال 2019 هزین امریکای و روسیای و که هزین گارانتور لناو هرمی هاتن دست نشان کرن وان خدا بر ویم جاره کو ناب دولتا ترکا داگر کر ایریشی هرمن باکور و روشلات سوریه بکه جوی دمه و حتانها ایریش دوام دکن و قطران و استیانه من آنی زمان جی کو بالافره که دولتا ترکا به مروف لنزی بارگه که امریکی هات خستن هزین امریکای او بالافر لسرخاکا سوریه لعرض باکور روشلات سوریه جبركو نزي بارگهاوي بو خست خواري وكيدن تدنگ خناك تند چارچوبيا داخيانين جهف جودا دمايه اف يكتي چو واتي برز مصطفى اگرت برفرهيج مرباخه بله دیار برز مصطفى نباش انترنت لجمعي قطبويا بحوالي الماين ريجي دبيجن او نا آماده حتى گوجاره کدن آماده به تماشاوانین ما اما نهاجي ميوانكي مال استوديو آماده برز محمد امين نعيمي باريزر و چالاکوانی حقوقي و تبلي برنامه ما يا تايبت ببا برز محمد امين تبخيري هاتي برنامه ما صاحب سركرتي جالكس باس برز محمد ام دخوازن ناس بكن هدف گرتنا بنسازيا هرمي و دورين خدمته داليه حقوقي دا چاواتي بيناسا كرن اگر تجمر بحث بك سپاس گلک خال هنا گلک سرناب هنا هجاگ و ام سربسه کنین یکیکا اما دستبیک وکا بیناسی جبونا اف ایریش گول سر خاکا مچید بن الگور پیوان زاگون ناب دولتی ابنا سوچه کی گله کی گرانه و اف سوچ دهیله گو یه گو وی سوچی بیک بینی و بکی ببه کریار جوا سوچاره به دارزاندن دادگاه جهانی و تایبت دادگاه سوچه هری گران یا لاهای یا هاتی دامزراندن هفته تیرمه دا سال 1989 اف ایریش الگور سرناب الگور پیناسین دبیجنه دا ایریشی پیلانکری اف ایریشی پیلانکری چنه تی بری وینا پروژه جرته دانین و تی پیلانکرین و هزکی لشکری جرته پیشکش کردن و دمکی نزی دا ایریش شد بی نهال بارا تشتی گنهان نوچه بو چاره ویم ها امتی دا دماغو حکان ویدان داخویانینا خود داخویا کرن گف خوارن گو امی ایریش کی برفرا بکن و امی چه تشتی بنسازی و چه تشتی چافکانی جیانه امی تبدا تنه بکن یعنی تیواته گو بری گو وی سوجی بکن دان خویا کرن گو اون خودی وی سوجی صبح دمک نزیک هک نه نزیک دما پرسیاری چه به خود تاونباری الگور پیوان زاگون ناف دولتی گلکی گرانه ابنان کارن هدی فشرنج برگو هات تومار کرن اف راگهاند ناگو راگهاند سر استا جهان تبدا میدیا جهان تبدا دیت و گهداری کرو تماشا کر بوك دليل كي سر دولتات ترك گشتي و سر كيشي وينا اب كسيغو اب ايريش كرنا تاون بارند بارا بايش هذا اب سوج اب ايريش سوجي هري جراند كبي سركه سوجات كبي سر سوجي هري جراند غور بيواني زاغوني ناف دولتي غور بيواني ام بين سيستما روما غور خالا بينجا اب سوجي سركه يعني بري قركرنيش وبري سوجي ديجي مروفاهيه وبري سوجي جنگيه شخوا هجا قلتني ام سرنابه كي ديب سكنن ام نكتنا جنگيه دا دولتا تركيا فاشسترا اف تشتي تشيد بيجي الي دولتا تركيا الي كي في اما ما قولكنا ابيتيا دولتا ترك ودولتا ترك بيل سروريا في هرميتكي في خاكي في جغرافيتكي سرانسري جغرافيا سوري اف چند روجه تي بمبا باران كرن و برنگك جرنگي قركرني وي سوجي جي بيكتيني الغور خالا ششا السيستم الغوريا سيستم روما او قركرني جي بيكتيني باش رنگك جرنگي قركرني جي بيكتيني او جي سوجك في سوجي جرانا يعني بعربي تي بنافكرن اف سوجي كونها دولتات تركيا بارا مدى العدوان العدوان برياري نتوي يقبوي بهنا وكا بيناسين جيرا يعني صالا 10,000 و 600 سالا 1970 ده کوملا گشتی یا نتوی یک بوی تورانکش تورانی خدا
بریارێک دەرخست بریارێکی گلێکی گرنگ دەرخست ئەو بریارژی بهژمارە 1625 دوێ بریارێدا سەروی سوجی سەکنی سوکیژە سوجێ êrîşa pîlankirî ji aliyê serkêşê dewletekî çi dewletê heye yani niha êgo tevlî vê biryarîbûne hejmara wa xuya ye serokê dewleta Tirk serî de serokê hikûmeta wî yê qaş û têbinavkirinê dîfaî wîna yê ji derve wezîrê ji derve ê destaya erkanê wana yê istixbaratê wa ev tev de serkêşê va êrîşane li gor pênaseya vê biryarê ev nas sûcekî herî giran e ji ber got tê naskirin got ji alîkî ye û alî dî neketiye di cengê de bî alî got ev êrîşa wî dike û ev pêl serweriya evê got sînardoşê xwe dike ev na pînasîkî gelekî giran û biha danê de û sûcê wê na gelekî giran e û wê demekî nêzik nedur jî ev kesê got ev va êrîşatbara me de pêk tênin wê bêne kişandin aliyê ji aliyê dadgehê navtin de tewî hêja gotin em bêjin biryarek dî jî heye ew jî weke wê bi giranbûna wê ye bi kûrbûna wê ye ew jî sala 1974 dîsa komela giştî ya netewêyek bûyî biryarek gillekî kûr da û gillekî xuya û zelal da ew jî dibara vî sûcî de ev sûcên ha got dewleta Tirk pêk têne ev êrîşê pîlankirî yan ji têbinavkirin bi erebî bijnê de li udwan weke sûcekî sereke ji sûcê herî giran û yê got dikeve bê erkê dadmendiya sûcê giran li Lahayê ya sahatî dameziranî sala 1989 de ew biryar derket ew jî bi hejmara 3314 ew biryar jî gelekî ser vê sekiniye ser sûcê êrîşa ji alîkî û ew sûcê pîlankirî û ew êrîşa berfireh û ew zereriya gotê kirin yani niha hêja gotinê dîsa em vegerin em bêjin niha yani got em ketibane em weke di dewlet me xwe gotiba em di dewlet nihat pêsîra hev dene û em di dewlet cengê dene bi hev re ser tiştekî ser parçek ji coğrafîkî ew waj di sê me derxistiye em dixwazin di stê wa derxin em rizgar bikin cengê li ser asa cîhanê çi dibin heme ser va tişta hel çê dibin ev tiş xwenîne ama em ê wilo bêjin weke feradî em ê bêjin tişkî wilo heye çê nabe ew di wê de jî dema got nakokî leşkerî çekdarî çê bibe nav di dewleta de pîvan hene zagon wa pîvana sîstem dike ew pîvan çi ne çê nabe tê li sivîla bixe çê nabe tê li yê exsîr bixe çê nabe tê li xestexana bixe van hal Kubanê xestexana Covid-19 lê xistine li dêrikê ew jî xestexana Covid-19 li wê jî xistine ji bilî va sazê binesaziyê dî bilî vaya vê girêdayê bi xizmetguzariyê ve yê girêdayê çavkanî jiyanê ev tev de dewleta Tirk ev çend roja bombebaran dike yani ji dervî kesê leşker dema got cengê de pîvanê zabûn navdewletî dema nêzîkayê vê sernavê dikin cengê de û di do yan sê dewlet di wê şer dikin pîvan hene çê nabe ti nêzîkî ê sivîl bê dema ti nêzik bê te sûcekî gelek giran kir û ew sûc dibe sedemekî sereke got ev kesê ev sûc pêk aniye herê bikeve cihê tawinbariyê de û pirs û pirsyariyê de û darizandinê li dadgeha dadmendî civakî ji xwe dema di dewlet bin girêdayê kê ve girêdayî ve dadgeha dadmendiya navdewletî ama ev tiştê dî sûcê got kes dikin weke vî rengên ha dewleta Tirk dike ev rengê sûca dikeve bê erkê kê dikeve ser milê kê dikeve ser milê dadmendiya sûcê giran ya got cihê xwe li Lahayê digire ew jî li wî bajarî li dewleta Holanda cihê xwe digire ev niha dewleta Tirk serkêşê dewleta Tirk yê got va sûca dibara me de dikin ev çend roja çavkanî jiyanê ti nekirine bombebaran dikin sivîl zarok jin kal yani tirvespiyê
قالك هي وك بجيجك جاليريه يعني دركتيا جمال اخو دركتيا وهدف قرتنا كشتن يك نما بيرانني كي في كسي في كاليرانين غونه شو جم وبيبرا تداويا ويكريا يعني ملت تبدا سر خمجينه جو هدف قرتنا في كالي الباجار تربس فيه يعني تشكسي سفيل دولتات تركيا فاشست كي هدف شخوره وسلام سري سينوري ما ام بقرن من بيجي ام ورن كوباني ام ورن صريني ام ورن تشلبي ام ورن عين عيسى ام ورن غندواري كامبا سيفيلا كامبا يه بنابر يه سري كانيه يگو بنابر بونا كامبا واشوكاني هاوير دوري بمباران كر دولتات تركيا فاشست جه زفيا جه لاورا درك نما يقول ابناء ويد دولتات ترك سركيش دولتات ترك ويد تبدا بكفند محرابه دادمنديا ناف جهاني ده دمك نزيك ندور هالو ناتشي سري برز محمد امين بلي شخد علي حقوقي ده مهنكي دجي لسرفان مجاران بسكنن امي نهابري خبدن جاركدن باجاري كوباني جبوغو ام بيترا غهيان جيناس بكن وميد علي حقوقي ده جاركدن نقاش خو برفرهتر بكن برز مصطفى ايتو جاركدن اماده هفسروكي كانتونا كوباني بلي برز مصطفى اگر تدنگم دبيزا ام آگاهیان بهورا پارو بکن. تمام دنگ بیده ول پرسا خود دوباره بکه. بله برز مصطفى. بله برز. بله. ضعیفه. بله برز مصطفى شخوا پرسامد چارچوبیا امبیجن علیان هزن گارانتورین کلنا و هرمن باکور و روشلات سوریه دمینن به تایبتی ام بحثا امریکا و روسیای دکن کو هف پیمان بوارهات امذکرن د سال 2019 ده کو او قاشو هزن گارانتورن لنا و هرمن باکور و روشلات سوریه و نابه کو بهلن دولتا ترکیه ریشی هرمه بکه دوی آلی ده دما کو بالافرین بمروف د دما داویه ده چاره مهده ایریشی هرمن باکور و روشلات سوریه کرن لنزی بارگه که امریکای بالافرك بمروفا دولتا ترك دقارية هزن أمريكي أو بالافر خستن خواري آگاهيان تكسكري دویم جاري دهنا شخوا بشتي أو بالافر كتا خواري تنید چارشوه داخواني عندما أمريكا بتايبت شخوا روسيا بدنگه تو تشتي نابجه أف يكتي چواتي برز مصطفى تجمر بحث بك كرم بك براستني بري حميد تشتي بيكوتن هیزن گرانتور ایکو لروجاوا باکوری سوریه جی خود کرن دسری دا امریکا و روسیا به دنگی آن لهانبر با ایریشن کبرنگ که روزانه لسر جین جیانی تی کرن به دنگی آنا اری کرناش با ایریش هارای و باید بانگ کمل بدر که هیا و جبوی هیزن گرانتور لبدر که وكي ما فك اخلاقي يعني تشكي اخلاقي جرك برسبوان جبا ارشاره برنجكي راست به تبنا به والله ام به روشن نرازينا ان بهانه بنا به قالك بهانه دا ابا تشكي نراست درسته ابا نگور تکوشینا کو ایرو روجابا و باکور سوری لهم تنورا جهانی تسکناندن بتایبت هیزن کولسیون باش دزانن ابا حتی کیجان آسته باندور خاطر سر او شر هانی اساسی ایکو لهانبر داعش و اول بند و ایکو دغازن منطقه خراب بکن بله یک ام بحثا گویرتنا دموگرافی براستینی دکن اب هیزن گرانتور به دولت ترکیه روی امتزانن و فهم دکن بدنگی آنها اریکرنا جگویرتنا دموگرافی لسر آخا گل روجابای دیروکی شبرکو بالي خفيدن تشتين جيه كو ايرو تشارجن بيه هدفه حمي تشتي جيانينا كهرباء آب خستانه جيه آبا کرنه جيه چیمنتوه ابای حمی کو جهول را ببه و گل چاوا کانه به جیانا خوابکه و گل چاوا کانه به خوابکه لی ببرا حمی کس باش زانبه گل هرمه گل روج آبا و باکور سو
بله برز مصطفى بله تماشاوان ما دیار جارک دن انترنت لجم برز مصطفى هات قطبو ببورینن امی هول دانان دبن جارک دن تفلی نوا برنامه ببا امی وگرن الجم برز محمد امین نعیمی پاريزر و چالاکوان حقوقی برز محمد امین پرسک دنوا سر هر کسی ده دچه و تی دبیجن ام بینن زمان کو ترکیه به بهانه ماده 51 آن توین یکبوی ایریش دکه گلو اف ماده چل خود دگره ام چجوی ماده فهم دکن کو بهانه دولتا ترکش بو کو وان ایریشان پیک بینه سپاس افجی دروکش دروی گو دولتا ترکش خوره پیک تینی و افجی مهاننه کسی جلک سر چاوی دولتا ترک ناویتیه و کسی بالی دولتا ترک تا نچوه تشتی گود پرزگریک دولتا ترک بارویه و او دخوازی باز بده برسوی و پرزگریکا جواب پرسو پرسیاره گو چید بن هندرین دولتا ترک یا فاشست او دخوازی سدم ناش دروی هندرین خوا ببینیش خوره جبوی بکاربی باز بده ارکی خواد بارا پرسو پرسیاریا ده خالا پنجویه که ماف دده ما نگو دده دولتا ترکیه فاشست مافی بروانی مافی برخودانی مافی پاراستنی جمره نجویرش برگو اونا ده خال هنه الگور پیوان زاگون نام دولتی دوی نتوی اگبوی اشتره عریبه که دما دوی آگاهی بگین نتوی اگبوی لگورگو او دبیشی او فی تشتی بچی ناکی او رنگه که هوانه جم خود که ایمه منشید بن ماسیده که جیره گوتیه که جیره نگوتیه ایمه لگور پیوان زاگون نام دولتی برنگه که اشکره هکا تشتک هیا خدمانه سینوری خواه بلند کریه نکیمی 5 متره هگر چیمنتو هکا دیواری چیمنتو هکا تیل ویجا سر دیواره یعنی تهناوی ناش که سر تیل جدانی نه ولو جی دده خویا کرند بیجی ام اولهیا ما نتوی بن باندوریا بن خطریه ده افناد دروا اف اساس جرینیه بنگهی جرینینه دوی هکا تشتی ولو هیا گو جهان تفدا باور بکی اج گازن داوینا و وی گازن ده بگهینه نتویک بوی و نتویک بوی سر عرب کی و نتویک بوی دما سر عرب کی ارکش نتویک یک بوی تی خواستن نتویک بوی و هزاوی هیا هزاویا بی عالی هیا و کبی نابرا و هر دو دولت آده جبونا و کن نافجی کری کی افنان را تمام پنجیو یکی گورگو اود بیجی پنجیو یکی کا پنجیو یکی بارا پنجیو یکی ده چه ارکی خو پیکانی گور پیوانی زاگن ناف دولتی دولت ترکیه فاشست کا تا چی کریه نراسته ابنا شرط و مرجع خالا پنجو یکی هفیمانا نتوی یکی شرط و مرجع پیکانینا ویهنه او تشتی گریدای گو دولتک بیجی خطری سر مهیا عالی دولتکی سینورداشه می یا ابنا نراسته یعنی گلک کسی کی سویل کسی کی لشکر چه کسی جیاند که سر خاکا روش آوامی بیجن دروی خاکا گشتیار جغرافیا سوری خاکا روش آبا یکی گلک ناوید یکی زغرک کورک ناوید اونا چافسوریه اونا ایریشه کی پیلان کریه او سوجه کی هری گرانه و دولتا ترکیه فاشست ویج دو وی سوجی دمک نزیک ندور و بیدارزاندن تمام تچما تا خطریک سرته تا او خطری دالی تا ندالی تا تچما گوهرتنا دیموگرافی چیت کی تچما خاکا ما داگر کریه تا جرابرز داگر کریه تا باب داگر کریه تا مارع داگر کریه تا اعزاز داگر کریه تا عفرینا پیروز تا داگر کریه تا گریسپی داگر کریه تا سریکانی داگر کریه تا جهگو تا داگر کریه دوی جهیده سوجه الگور پیوان زاگون ناف دولتی نینه گو پیک نه این روشانه او چتات بن کنترل آویدنه وکا تاجیات بن کنترل آویدنه او بونه جیروان و درا دخوازه واد بردیه ده تالان کرن رواندن کشتن تقین بیش چه هر سوژه تی اف سوژه گودوارشن سوژه دیجی مروفاهی یه گوهاتی خویا کرن گور پیوانا خالا گور پیوان زاگون ناف دولتی تایبت الگور خالا هفته سیستم روما گلک سوژه هنج وی سوژه سرکت ورشن یعنی نزی 11 سوژه جد ورشن
اف سوج تبدا دولتا ترك بيكتيني تناخوا ودريا تشتي خورا اف جوهرتنا ديموغرافي هناك تي انينا كامب تشيكنا يقول نا نشتجي في هرمي نشتجي في هرمي تبدا دبن تانغو توبي خدا تكرن پنابر کشتن و تکرن پنابر کن پنابر مال جیب بونه پنابر جی تاتی وابم بباران دکی اب سر کی واد بمشین سر کسی وکا یگو گریدای بواوا سر واد مشیش بوی دستک یکن سر من نامش نفتش و سر الگور پیوان زاگون ناب دولتی هک دمک نزیک ندور و بین دارزاندن اف سر کشی دولتا ترکیه فاشست اف درو اف مهانه پوچ ناچن سری و ابنا چقا حالو دکی آخیب سری خودت کن پیتر آخیب سری خودت کن و ابنا و بین دارزاندن ادیسا تکست کن و بین دارزاندن و بریاره هری مزن بریاره گلایه زاگونا هری پیروز زاگونا گلایه بله برز محمد امین شخوا چاغی کو اف ایریش دست بکرنه ام دبیجن اف لدجی مافین مروفانه لدجی زاگون نافنتویینه اف دولت نافنتوی ينكو اف زاغون دانينا بخو بيدنگن دواري حقوقي دا اف بيدنگي تشواتي ام تخازن بنرخين اف تشواتي راستا اف جي ديواني سر زمان وكا داربستكي وكا هبيمانكي غريداي بداربستا غوتشي صلاه زموزا نابرا روسيا و امريكا دا مالت وي صالح خدا غريس بيو سريكاني هات داغركن بيشتي وي هبيماني اف داگر کریم چی بو فروکا چی بو دولتا تر گو بجایی هاتبانا نکاری بو سنگا خب دی سنگا گلی روجابا کچو خورتی روجابا شخوا ام بجنا خل بر شهید خطوینن و اف شورشا گو جن پیشنگی اوی شورشید که و اف هزاوی گلی من هاتبدا القادايا الكولانايا والبرخو دايش خو البرخو بدي و في ناري في هو في وبشكيني اف هزي جو خود نافذ كن هزي جارانتور افنا برجوندي خو سركه ريز وحرمتي ددن برجوندي خو اما ايما ويتشي فا برجونديا فا بيلانا فا الهباتنيت بن ماصيدا فا هبديتنيت بن ماصيدا افتش هبديتني بشارتي وتبدا كي بوچ بكي هزا قلمي بوچ بكي دیسا جم وگن دیسا هم تکست کن زاگونا هری پیروز زاگونا گلایا بریا حقیقت پیروزه بریارا گلا پیروزه و بریارا گلا او حقیقت و حقیقت هر پیروزه بله گلک سپاس برز محمد امین نعیمی پاریزر و چالاکوانی حقوقیت بو میوان برنامه آمه گلک سپاس جبو هاتناتا و درفتاتا و دماکوتا جمره پار وکر گلک سپاس سرکفتن جوارا کدو خباتا و پیروز کن گلک سپاس بله تماشاوانین ما هول داب برز مصطفى ايتو هفسروك كانتونا كوباني جواركتن تكفن تكليه لتكلي قطن انترنت جلكي ضعيفه دياره لباجار كوباني باجر لفربه جبرويجي تماشاوانين ما اگاهين كوهاتن بارفكرن دنافا برنامج ما يا تايبد برنگكي جلكي برفره دمله حقوقي هر وكيدن دمله سياسي دا ما بورا بارفكر ديوان مجارانده وداليه ميداني دجي نوچگهان ما تولي برنامج تايبد بو آگاهی هری داوی پار وکرن تماشاوان مال سر ساعتی البندمه بن برنامج عين على المشهد جي روجفك سركة لجموع إيريشن دولة ترك آداغركر لديجي هرمين باكور وروشلات سوريا برنامج بزمان عربية بمين نافا خير وخوشية ده برنامج ما يا تايبت لفيدر بداويد باقل اكسباس وتماشاكر